Zere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa 2029 ahagana saa 2 n'igice za mu gitondo abasore ba Wazalendo ndetse bafatanije na FRDC binjiye cyangwa se bateye mu rugo rwo kwa Musenyeri Sebastien Joseph Muyengo Mulombe, hanyuma batangira gushyiraho uyu musenyeri, bamushyiraho imbunda ndetse n'abandi bantu bari kumwe bamushyiraho imbunda, hanyuma abatangira kubasaka ubona ko mu by'ukuri bashakaga no kuba babica, ariko musenyeri yavuze ko icyo babatwaye ari amafaranga, telefone n'ibindi bikoresho byo mu nzu, ariko ko mu by'ukuri ntawabashije kuhasiga ubuzima. Ariko ibi ngibi bikaba byatewe n'uko hari ababikira b'abamisiyoneri baje muri urwo rugo rwa musenyeri bitunguranye, hanyuma FRDC zibabonye zirikanga, hanyuma zifata umwanzuro wo kugenda, ariko bikaba byashoboka ko mu by'ukuri uyu musenyeri yagombaga gupfa. Ni musenyeri rero Sebastien Joseph Muyengo Mulombe utuye mu mujyi wa Uvira. Aba bazanye bakaba bahageze ubwo M23 yari kubasatira. Hanyuma rero abangaba mubona bo ni M23 ubwo yari iri kumwe n'abaturage, ubona ko rwose bishimye, bavuga ko rwose ubona ko bari kuririmba intsinzi, baririmba amahoro, ubona ko n'abaturage rwose bishimiye kuba bari kumwe na M23. Ni mu gihe rero ibi ngibi byabaye ubwo hari hamaze gukorwa umuganda rusange ubwo wahuzaga abaturage bari gukora amasuku mu mujyi wa Goma, hanyuma barangije barasabana, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Bukavu itajengwa na nani vijana? Bukavu itajengwa na sisi wenyewe. Uvira itajengwa na nani vijana? Uvira itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Ndio. Na sisi wenyewe. Ndio. Na sisi wenyewe. Ndio. Bukavu itajengwa na nani vijana yo? Bukavu itajengwa na sisi wenyewe. Thank you. Utanisikia? Ndio. C'est très bon.